witwa Muhoza Ndabarishiye Joseph. Muhoza akuriye serivisi ya cadastre, nukuvuga ngo ibijanye n'ibibanza hano mu karere kacu, n'imyubakire bitangire ibibanza. Ubwo niwe uzagifatikanya n'abashefu abashinzwe iz'ubutaka bose. Uyu mugabo niwe mugomba kureba bafite amaparisere yabo bashaka kwandikisha, niwe mwese mugomba kureba, niwe uzagufasha muri iyo serivisi. Urakoze cyane. Hari uwitwa Nandura Anne, ari nawe munyamakuru uhagaze hano imbere yacu. Ni uyu nguyu ashinzwe tourisme et hotellerie. Hano iwacu murabizi ko ishami rya tourisme ryari ritarakora cyane, ritaramenyerwa cyane hano, ariko ubukerarugendo n'ibijanye n'amahoteli, amacumbi y'abashitsi. Ni ukuvuga ngo niwe ubireba, amaresitora, amahoteli n'ubukerarugendo. Tunafite hari programme dufite yo gutangira kunome amasite touristique hano mu karere kacu, mbese kudevelopa tourisme hano iwacu. Muzatangira mu bibone ibikorwa bya tourisme vuba ahangaha bigiye gutangira. Niwe ubishinzwe, niwe muzajya mubibaza. Hanyuma hari Kizehe Ruhorimbere Samuel. Kizehe akuriye service ya environnement. Abantu bose abakunzi ba environnement bidukikije, ndatekereza ko ubushize twarutse seminaire hariya harimo n'abapasiteri n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye, turi kwiga hejuru ya environnement, ukuntu tugomba kubungabunga ibidukikije hano mu karere kacu. Uyu rero niwe ubishinzwe, hanyuma niwe tuzabibaza ibidukikije hano mu karere kacu. Urakoze cyane. Hari Nagikundiro Adeline. Nagikundiro Adeline ashinzwe transport na communication. Kugira ngo ubushize mwumvise batangiye gutanga amatangazo y'uburyo bwo kubungabunga hariya ikibuga cy'indege n'ibindi bikorwa za transport. N'ubushize twari kumwe hariya tuje kureba ikiraro, dutangira projet yo kubaka ikiraro. Uyu niwe ushinzwe transport na communication hano muri territoire yacu ya Hopla. Mutunzi Faustin. Mutunzi Faustin akuriye service ya direction générale de migration et antifraude, mbese DGM niko dukunze kuyita hano. Ni ukuvuga ngo niwe ureba abantu binjira mu karere, abanyamahanga, abantu ureba ko abantu bose bakwije ibyangombwa mbese hano mu karere kacu. Ubwo niwe ubireba n'ibijanye na antifraude. Mbese antifraude murumva icyo ari cyo, kurwanya magendo, kurwanya magendo. Rero abakora ibya magendo muzagenda muhurira nawe mu makwe yanyu hirya, niwe uzabamenya. Urakoze cyane. Hari Byishimo Ngabo Yves. Byishimo akuriye service ya direction générale des impôts et taxes, mbese DG. Niwe uturebera iby'imisoro n'amahoro ku bakozi bose, abacuruzi n'abandi bantu bafite ibikorwa bitandukanye. Mbese niwe uzajya amenya ukuntu amafaranga yinjira mu kigega cy'akarere. Urakoze cyane. Bihogo uramuzi, ni n'umupasitori, ashinzwe
Alexis. Mushima akuriye serivisi y'ubworozi n'uburozi ariyo pêche et élevage. Muzi ko hano turi aborozi cyane ari umwuga wacu wino iwacu muri ho plateau. Ubwo rero aborozi bose uyu niwe muzoja mureba niwe uzodufasha kugira ngo duteze imbere ubworozi bw'iwacu. Murakoze cyane. Hari Dudu Benjamin. Dudu akuriye serivisi ya mine na sescam barazihuje zose tugira serivisi imwe. Uyu na Lieutenant Colonel Etienne nibo twasanze bari hano muri ho plateau bize mine et geologie mu rwego rwa university. Rero twamuhaye kuturebera serivisi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Rero abakora muri uwo mwuga cyangwa bari interese n'ivyo bijanye n'amabuye y'agaciro n'ibindi, ndetse sinavyo gusa kuko abantu babirebera muri ivyo gusa, ariko nanone hariho n'abariya hose bimba imicanga, abakura amabuye, ibintu byose biva mu butaka, ubwo niwe ubireba. Urakoze cyane. Murakoze. Nyakubahwa, aba nibo bakuru b'amaserivisi tumaze gushira mu mirimo nk'uko vice administrateur yabisobanuye. Byadutwaye twakoresheje procedure ya transparence ya administration, habayeho gutanga amaofre, dutanga amatangazo mu masoko, dushira ibyapa hanze, abantu benshi baraza barasaba, dukora amajonjora, hakorwa n'ibizame, tuza gusanga dushingiye nyine ku bushobozi abangaba abaribo batambuka, kandi tukaba tubafitemo icyizere. Nyuma y'aho ngaho habayeho kwicara tubakoresha amahugurwa yo kubasobanurira inshingano zabo. Kuri none inshingano zabo ahanini barazisobanukiwe, barazizi. Ubwo rero igisigaye mu gutangira bakinjira mu mirimo, ndetse abenshi muri bo baratangiye, tukinatangira akazi kuko hari amaserivisi amwe adashobora guhagarara, ka serivisi ya etat civile na DGI ndetse n'izindi na jare, bose bahise binjira mu mirimo batangira gukora. N'abandi bose hariho turi muri phase yo gukora ama action plans, mbese n'ingenamigambi kuri buri service. Hanyuma turebe wenda nko mu gihembwe cyangwa muri uyu mwaka, nanone bitewe na situation yacu uko imeze, uko bizabasha kudushobokera hano mu karere kugira ngo batangire bakore imirimo. Hari na bamwe muri bo turi guteganya ko bagomba kugenda vuba bakagera mu turere twacu tumaze kubohora, kugira ngo batangire installe imirimo hariya ahantu hari amasoko atandukanye, badusurire baturebere ukuntu ayo masoko ashobora gukora, nk'abo bashinzwe DGI, abantu fraude na wenda n'abamine hariya hose za filo 14 bagomba kugerayo. Amasoko bagomba kugenda, bashinzwe amasoko bagomba kugenda bakagera no mu Mitamba ubuvuba, ndetse n'abantu bakanatibukana na Kirungwa, basure hariya hose baturebere uko dushobora gutangira tukatanga serivisi ku baturage bacu bari muri turiya turere twose, mbere yuko natwe ubwacu abayobozi tugenda tukagerayo, ariko nibo bazobanza kudutangayo baje kudutegurira akazi. Rero banyakubahwa mwese muri aha ngaha, abayobozi batandukanye, aba nibo bantu ubu dufite bakuriye amaserivisi hariya muri territoire, ariko kandi haracariho abandi bagomba gushirwaho bo kubunganira. Urumva chef de service ndashobora gukora wenyine muri biro, bazokenera
mbese abandi abakozi mu mabiro yabo. Ku rugero urebye nk'ushinzwe ubworozi agomba kuba afite ba veterineri benshi mu karere. Hari uburyo turi kubiorganiza kugira ngo mu turere twose tuzabigabure nk'ama axe, ku buryo buri village izozigira veterineri uyireba. Ndetse turashaka no guca aka kajagari kacu tugira ko kugira ngo abantu bose baba veterineri bazabivurira inka, ahubwo biza bikorwa gusa n'aba veterineri kandi ari nabo batunga n'imiti bonyine y'inka. Rero urumva nko muri iyo departement azaba akeneye abandi bakozi benshi bakorana kimwe no mu bworozi, mu buhinzi naho nuko muri ayo maxe tuzagenda dushiramo abagronome bafasha abaturage, bigisha abaturage guhinga kijambere. No mu yandi maserivisi yose turacafite gushiraho abandi bakozi, ariko aba nibo b'ingenzi bakuriye amaserivisi. Rero uwo muzobona aje cyangwa se ufite ikibazo kijanye n'ibi byose tuvuye kuvuga, mwarangije kubona abo mushobora kwegera bakabaha serivisi. Ari nayo yari intego y'uyu munsi kugira ngo mubashe kubamenya n'abatware bacu mubamenye. Ejo nimuzamuhura muzamubarekonesa abakozi ba territoire. Rero kandi kubahwa n'ubundi hariho n'ibindi bikorwa twagiye dukora. Murabizi ko dufite urukiko hano rwa territoire ruyobowe na vice administrateur Mugaza. Nabwo nanone ibikorwa bigize iminsi dukora. Kuri none aho bigeze tumaze guca imanza zigera kuri 19. Mbese imanza zimaze gucibwa zikarangira zikaba clôture ni 19. Hanyuma nanone twakomeje gukora n'ibindi bikorwa hagati aho ngaho. Tumaze gushingira ingo 200 zimaze kubaka. Hari ibindi biri muri processus bagiye batanga n'ibyangombwa zabo turi mu igenzura, ariko 200 zo zimaze gushingirwa neza. Ariko hari n'izindi ngo 3 zabaye rejete, wagira ngo ako nako tukababwire. Murabizi ko turashaka gukora mbese dukurikije amategeko y'igihugu uko yanditse. Ni ukuvuga ngo mwebwe abayobozi mu bidufashe mujya mugenda musobanurira abaturage n'abakristo muyoboye mwebwe nk'abakuru b'amatorero. Ntabwo tuzashingira umwana utarageza imyaka 18, mbese umumineri. Ni ukuvuga ngo abaza ubu nyine abagenda bakabombora iriya hirya barangiza bakaza batugana ngo tubashingire. Iyo dusanze badakwije iyo myaka tubasubizayo, azogenda ategereze kugeza yujuje imyaka azobone kuza tumuhereze icyangombwa. Nico zari bisobanuye kuri izi ngo nari mvuze zabaye rejete, ni muri iyo kategori babaye rejete. Rero hari n'ibindi bikorwa bitandukanye turi gukora kubijanye n'iterambere, ko kubaka ibiraro. Ibyo nabyo biri ankuru, n'ibindi byo kumetena ikibuga c'indege, n'ibindi bikorwa bitandukanye byinshi dufite muri gahunda. Ariko banyakubahwa tukaba twarifuzaga ngo kugira ngo tutambuke imirimo ikomeze neza, nuko twoza tukabamurika abayobozi basha muri territoire, hanyuma tukabahangura bagatangira imirimo yabo kumugaragara. Murakoze cyane nyakubahwa. Yari ngayo ngira ngo mwababonye. Hanyuma ndabaheza urugero. Ejo nageze mu isantre, maze kugera mu isantre usanga umuntu yashize ibitunguru ahantu y'ho kugurishiriza. Mubaza igitunguru kimwe arambira mu 5,000. Ndamubaza nti iki gitunguru naco kivuye mu mitamba? Ati ukuragira ngo iki gitunguru ni cyane mu ngo sibyo twazamukanye. Bishaka kuvuga ko uri uhagarariye ubuhinzi ntidushaka izo bitunguru by'ubuhinzi. Yumvira ati bagira amasa.
ntibanagira n'ubutaka bwiza nk'ubwacu. Turashaka ngo tuzarye ibitunguru by'iwacu, iyi mizigo y'ibitunguru ihagarara, turye iby'iwacu. Nagira ngo twe dufite cyane cyane iby'umwimerere. Si uko? Ikigira kabiri, wahawe userukiye serivisi y'uburobyi. Turashaka kurya injanga zahari Rwanda. Muzi ko bishoboka? Birashoboka. Abandi baza bagira ibisima bakabiteramo ijambo. Turashaka ngo tuze turya iby'iwacu. Kurya ni mu gihe tuba dufite ibyacu. Iby'ahandi bizoza bifite agaciro gatoya. Ibizoza bihenze kubera kuko bihageze bisanga ibyacu bihari. Ariko mu gihe tudafite ibyacu, igihe cyose tuzaza tuzana ibivuye ahandi bizaduhenda. Akandi gato nakuze ngo ukoreho bukeya cyane cyane kubambwira abapasiteri n'abakina mama n'abashefu. Mwumvise zango yababwiye zasubiyeyo? Ni ukuvuga ngo umwana udakwije imyaka 18 ubuyondo wa yiwe ntituzayishingira, ntitubatandukanye, ariko agenda agumane n'umugore we iwabo. Hanyuma nibagiza ukuvuga ngo ahenshi umukobwa bikuza gufite ibiti, ariko hariho naho umuhungu yaje ari we muto ku mukobwa. Umukobwa yemeje 18, umuhungu afite 17. Tubasubizayo. Ni ukuvuga ngo umuhungu agomba kugira undi mwaka yicaye mu rugo. Yageza 18 bakabona kuza agashingira. Nimba ari umukobwa udakwijije ya myaka umuhungu ayikwijije, turarinda ayindi ya wa mukobwa niyuzura babone kuza bashingira. Kuko amategeko avuga ko utareneza imyaka 18 ntafite uburenganzira bwo guhitamo. Kandi kiriya kintu cy'ingo kiragoye, tikimeze kandi masezerano asanzwe, kuko na masezerano ya burundu. Uyu munsi umuntu ashobora kuza gupanga mu wanyu tugakorana amasezerano, twamara kuyakorana hafi umwaka cyangwa amezi, umwe muri twembi akavuga ati no jewe sinzari muri inzu cyangwa nanjye sinshaka muri inzu, mugasezera amasezerano. Ariko iriya ndoa rero tuvuga umwanya mutoya kajanye n'ibyo tuvuga.